Pa evo, oni su ove godine glavni konkurenti za osvajanje prvog mjesta u ovoj seniorskoj ligi. Imaju jako dobru i kvalitetnu ekipu, tu tog Dominika Etlingera, ovogodišnjeg trećeg sa prvenstva Europe, i ovi mladi naravno ostali kvalitetni Hrvači poput Filipa Šačića, Filipa Smetka. Mislim da će ove godine osvojiti prvo mjesto. Mi smo se dosta dobro danas držali, dali smo sve od sebe, imamo mladu ekipu, među nama ima i par juniora i kadeta, tako da ja sam jako zadovoljan. Malo je odigralo tu i sreća neka, dao sam sve od sebe i protiv Filipa ja se već s njim dugi niz godina hrvam i naravno uvijek su tu napete borbe. Jednostavno danas sam imao ja malo više sreće. Pa tu je evo naš najstariji Danijel Janečić. Ove godine će se pokušati kvalificirati na tom olimpijskom, on je tu među nama definitivno najbolji. A istaknuo bi tu evo našeg mladog Marka Vukasa koji ove godine veoma puno trenira i mislimo da je to jedna naša mlada nada buduća